Mbukeli sesingena ehoreni lesibili sigijimisa okwalezi imoto zesimanje manje ngengiyibize emoyeni ngoba phela ayikhokhile. Kushisa bhe lapha ke e-studio ziyakhala kuleli hora ke sizobe siphethe uBonginkosi Dlamini uzola wodumo. Ngisho yini impela uzola 7. Lalela phela simbambi ngefoni akekho futhi akuyiZoom. Guess what? Uzobe hlezi lapha eceleni kwami exoxisana kanye nami. Masiphinde ke sikubingelele Mbukeli ohoreni lethu lesibili. Makholi ubushilo ukuthi hayi isayifirst now iyeza second sazo yakubona nawe uye wajima wathi njengobuse emandleni nokubudangele pha kwi-first hayi manje sengingirathi angisadanga la ubright on our fright yebo girl masifinde siphothise sibulise kubo bonke lithile kwitsho ewe kaloku ngoku singine kuyure yethu yesibini ngoku ke sesiphakathi kwisigaba sethu senkqubo nalapho ke sizathi sinqhubeke sinphakele sinongela sinqholela indaba ngenjongo zokuqinisekisa ukuba nisoloko nisazi ngako konke okuqhubekayo kwimimandla ngemimandla ukusuka kaloku elalini siyoqhina naphesheya kwamalwandle hake maninganirhalisi ninibane nithi sabawel kuninzi eziniphathele kona litsho kaloku igwitsho masitsha iqhuma Inkonzo zikaNgxamiseko zaseRhawutini zithi abantu abahlanu bonzakele baza basiwe esibhedlela emva kokuba ilori ye-Igoligas kunye nesakhiwo sorhwebo esikufuphi sithe satsha eBramfontein phezolo. Kwezemidlalo kuleli hora soba nenkulumo ngxoxo noMax Khalutho ozoyomela iNingizimu Afrika emqhudelwaneni ke osozinyama iBodybuilding and Fitness Federation eSlovenia. Igama lam ndinguLiso the musician lena Ekhaya Jikelele ufumana imidlalo ufumana imozulu ufumana imiculo ufumana nezindaba bandi jongile abantu abadala bandi katile abantu basekhaya bandi katile abantu abadala bandi jongile abantu basekhaya Abezimo eziphuthumayo kuleli dolobha bathi bahlanu abantu abalimelele eBramfontein baseke bephuthunyiswe esibhedlela emva kwesigameko sokuqhamuka amalangabi kweloli yenkampani eGoligas ngenhlanhla ke Mbukeli abacisha imlilo balibhule ngempumelelo leli langabi lomlilo. The information that we've received is that Goligas employees were working closer to the truck and the building closer to where they are caught fire. But we can confirm that the fire has been extinguished. At this moment, we'll do our own investigations of what had caused the fire after we're done with dumping down. We've just received information that Goligas employees were working. This is when they saw the whole fire starting. And then we'll do investigations of what had caused the fire, then we'll give a full report. I-Democratic Alliance ifake amaphepha kwinkundla ephakamileyo yomntla eRhawutini echasene nengxelo yephalaphala yebhanki enguvimba yoMzantsi Afrika. Lo mbutho ufuna ukuba isigqibo sebhanki sibhengezwe ukuba asihambelani nomgaqo siseko kwaye sibekwe bucala. I-DA kwafuna ukuba kufakwe umyalelo wokutshintshwa kwalowo uthunyelwe kule bhanki. Ifuna ukuba siphinde siqwalaselwe esi sigqibo singaphelelanga iinyanga ezintathu. Ngqongqoshe wezogesi uDokotela uGosiye Ntsura Mkhupa unethemba lokuthi iphehli zamandla eholele ekutheni izwe lingene esigabeni sesithupha sohlelo lokucisha ngogesi zizobuyela esimeni esejwayelekile sokusebenza kuleli sonto. Kusukela izolo ngeyithuba zehora lesihlanu ekuseni lelizwe lifakwe ngaphansi kwesigaba sesithupha sohlelo lokucisha ngogesi kuze kube isikhathi esingaziwa nakuba izwe belifakwe egabeni eziphansi zohlelo lokucisha ngogesi ngesikhathi sasebusika kepha ukungalungiswa kwengqalasizinda kunomthelela egabeni ze-load shedding. The stage 6 load shedding that we are experiencing now is largely on account of first us ramping up planned maintenance and of course the issues of unplanned capacity loss factor. If you see historically what had been the biggest contributor to stage 6 load shedding was two things, was essentially the unplanned capacity loss factor going up and also the peak demand going up. And the last
the time we had it was when the peak demand was 33,900 megawatts. If the situation were to deteriorate further, we'll find a way of ensuring that also on the planned maintenance we're able to slow it down. But you'll see when we share with you that we have confidence that in the next few days towards the end of the week, those units are going to come back on stream. Hake mbukeli mangabe sibheka lapha yana efilide Vryheid siyabona ukuthi hayi njengoba manje kusasekuseni lisathe uguqubala kodwa kuyothi kushaya igadi zasemini ngo1 bese liqala liphuma ilanga amazinga okushisa azozafinyelela lapha ko20 degrees ukuzwa ke kabanzi ngesimo sezulu ake sibheke ukuthi ke kushisa kanjani kwezinye indawo. Ngacho kwimozulu kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Kushike insuku ke ezimbini kuphela iqala indebe yehlabathi yombhoxo eFrance. Amaqela ke aqale kwiveki ephelileyo ugaleleka kwinkampu zawo kwelalizwe. Amabhokobhoko ke njengentshatshelo ezikhuselayo amkelwe ngezibele kwindawo aza kuzinza kuyo pha eToulon. Abadlali bamkelwe ngentsholo yomculo ngabafundi bephephezelisa iflag ingumjuxuzo nje. iSpringboks siza kuqala njengentandane kule tumente nanjengantshatshelo esikhuselayo. Kuza kufuneka baqhelane nendlela edlala ngayo iScotland neIreland kupool B balungele nosotheko iFrance kanti ke neNew Zealand mhlawumbi kwi-quarter finals. Usomaqhuzu ombhoxo kwihlabathi baqhobele izandla abaqhuquzeleli balengxikela yetumente. We're about to have a really special moment in rugby's history, in rugby's journey. Bill referenced it, rugby's 200 years old this year, so this is rugby's 200th birthday party, and like any great party, you need a great host. We've got a great host. Thank you to Jacques and Martine and the team. It's easy to forget that a lot of the planning for this tournament was done in the middle of a global pandemic. So to be at the stage we're at with the excitement we've got is truly amazing. Njengabasindleki iza kundulula itumente iFrance ngolwesihlanu xa iqubisana neentshatsheli izihlandlo ezintathu iNew Zealand eStade de France. The stage is set. Now it's down to the teams to perform. And I think it's fair to say that the action will be compelling, spectacular and unpredictable. Loza kuba luqilima ukhuseleko kwitumente. iFrance iza kutyala becandelo lezokhuseleko abaqabeleyo ku-7,000 jikelele kwilizwe ukongeza kwi-5,000 yabezokhuseleko lwabucala abaza kugada amabala tshitshilili kwizixeko.
Ungqongqoshe wezemidlalo uZizi kodwa uthi uzokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi siyaphuma isixazululo phakathi komdonsiswano womsakazelo womphakathi SABC nenkampani ezokusakaza eyimele iMultiChoice. iMultiChoice kanye neSABC ibangisana ke ngamalungelo okusakaza imidlalo yendebe yomhlaba yebhola lombhoxo. There's an issue that between now SABC and SuperSport. We must intervene on that issue because the people of South Africa look up to us to intervene on that issue. The way I'm very optimistic, based on the discussion we have had, that there won't be any national blackout, that issue will be resolved soon. There is something that we need to address, just in terms of what defines our national interest. Our national interest, among others, we must make sure that some of the national sporting bodies, whether it's rugby and so on, those that we have identified that they are an instrument of nation building, we must make sure that no section of our community is denied of an opportunity to watch the game of their choice. Whether it's rugby, whether it's Cricket South Africa, I've seen letters left and right and statements declaring in public that there's a dispute. I'm engaging. I don't want to engage those issues in public. I'm hopeful that all these national teams, they will realize the importance of all South Africans, regardless of your standing in society, that they will participate and watch the games of their choice, including the upcoming rugby. It is a momentous occasion because we've never had an all-girls school actually being chosen. And it's important because we're sending the message to young girls that you can be anything that you want to be in setting up a multi-purpose sports court here. I've made my debut, full house. Orlando Stadium, full house. Cup final of the schools, big, full house. So school sports is important. I hope we revive the school sports, and I know you know my program is in the schools, because we cannot all be with clubs. We cannot all be with academies. We need to go to the ground, to the basics. Where does the players come from? Where do we come from? We come from the school first. Mbukeli ke okwamanje sekufike leso sikhathi sokuthi ke sithi nje qhu ngapha ngaseyidolo siyokhokha izikweletu kodwa khuleka mbukeli sahlezi nawe sahlezi nathi la ekhaya Jikelele siyabuya nje emva komzuzwana mangabe sibuya mbukeli sobe sikuphathele isihambeli sethu ngiyezwa kuthiwa lapha uthi graphic designer ngapha uchef yabona nje abantu ba multi talented asiqhwe idolo siyabuya. Enkosi ngokuhlala nathi nisibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho iphala phambili eqaqambisa ulwimi lwemveli uDTT. Izola Nkosi Homwell icandelo ke le Head of Design and Consultants. Inkampani ke yila kwaye yenza izixhobo zasekhaya nekhitshi kunye nempahla. Eyona njongo ke iphambili kukubonelela ngezinto ezikumgangatho wehlabathi ezasekhitshini ezingundoqo kwaye zisasazwe kwimarike zamazwe ngamazwe. Umnini inkampani ke uZola Nkosi unemvelaphi eluqilima kuyilo nendlela ke nedlala ke indima ephambili ekuyilweni kwenkampani nakwinguqulelo entsha. Uzola wenza ke i-ND graphic design kwi-University yaseGauteng kwiminyaka engaphezulu kwe-15 eyadlulayo. Kwaye ke wasebenza njengomyili kwingqesho esisigxina waphinda ke wasebenza ngokuzimeleyo. Uzola uqokelele amava awoneleyo okuqonda iimfuno zabathengi kunye nobume bemarike njengomseki westudio sasekhitchini saseZola esiyinxalenye ye-Head of Design and Consultants. Oko ke kunike umfanekiso ngqondweni omhle malunga nokulindelwe ngabathengi bakaZola apha estudio. Zola masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Siyabonga, thank you so much Sanibonani. Wow, xa ndifuna intro yakho jonga inyawo zinodaka kudala uqusha uqashalaza uhamba uphuma ngaphambi kokuba nje singene kule ngxoxo yethu. Ka usele thuphe kubani uZola uhambo lwakho selude ulapha namhlanje? uZola comes from eMaritzburg. Ngikhulele eMbali and then ke ngase ngafundela khona eMaritzburg. Ekufundeni kwami I've always just been a creative person, so njalo nje bengihlale ngilo umntwana lo mangabe uthisha ekhuluma I'm busy doodling elokhuzeni ephepheni noma yabona nje mangabe uthisha efundisa lapha I am listening, but also I just needed to be busy with my hands. So ngenza ke iart ke from primary school all the way to matric. So one of my subjects was art. And then again, mangiqeda lapho because benga registeranga university, I went and did a year
esikoleni lapha eMaritzburg sokuthunga. Then ke after ngiqeda ukuthunga then my mom benobaba bangihlalisa phansi babuza ukuthi okay ufuna ukufundani kahle you know yes uyathunga, you've got clients, but is this what all that you want to do empilweni? Ngathi yazi ngoba ngiyayithanda i-design ingcono ngiqhubeke, then ke ngaza la e-UJ ngizofunda khona ya, then ke that's how I completed my in-depth graphic design. Amazing work. So from completing graphic design yakho kwi university waqomba jonga yana se kitchen ungumpheki ntombi. Jack of all trades. And then ukupheka ke ngokungenaphi? So ukupheka it's part of my fidgety nature because ngipheke since vele ngisaseyingane. Nginabo 9 bengilo umuntu loyo mangabe kufika ama visitor imina ngijima namanzi, imina ngijima namajuice, yimi loyo sengiyenza ama pancakes, you know, something ukuthi sinikeze umuntu ofikile ngoba uma waye umuntu onjalo ukuthi makufika umuntu noma ngabe kuthiwa kukhona iphuthu nekabishi phakela umuntu ofikayo. So uma ngabe fikile umuntu kungena lutho yimi lo ngimix uflour ngimixa, you know, margarine ngimixa in by the time umuntu ephuma tholile noma iscone noma imuffin. And then as I grew up ngikhule nako ke lokho ngoba nase university bengiwadayisa amakhekhe, making extra money for that. At campus bebangazi nje like that girl who had that suitcase nyana enama layers amakhekhe and all that stuff. And then ke mase sengiqalile ukusebenza as a graphic designer, I wasn't quite fulfilled ngoba benginalelo uthando for cooking, and hence that's why ke then ngangena ke futhi again kwi hospitality. So waqonba jonga, why not dizenze zombini? Graphic design, cooking apha. Ndiyakuva into okubana uthetha ngokubana mhlawumbe bumixa irama neflour. Ungathi mhlawumbe i-baking is your favorite? Not really now. Funny enough, dala bengi enjoya. I think after studying culinary arts, ilang bone khona ukuthi there's so much science in baking. Mele ube very awake mangabe uzobheka ngoba fanele ukale, fanele wenze show temperature right, zonke lezo zinto. Kodwa ke I make mean cakes. I can tell you that. Can tell you that for sure. Awusiphathelanga kodwa. Ezithi nje yabona. Yazi uke usithi kaloko. Uyazi nje indaba yo load shedding ndiyabona namhlanje because ngiyanithanda nginiphekele ngo12 midnight. Awulalanga. Angilalanga. Akutho kalala umpheki, akalala umpheki. So yeah, so ngifike ngavuka because besine ischedule sethu besithi 2 to 6. So I'm like ayingeke. Fanele kube fresh lokudla, it has to be done today. So that's why ngathi ake eating nenzele. So I want to get back to the arts ngoku. I mean uyathetha into okubana, I mean ndiyazi into okubana nizi artists nisebenzisa i-art to tell stories. You know ukhona omnye besinaye nje recently uyathi into okubana kwi-art yakhe yena utella the real stories of black people ingakumbi xa sijonga endula. Ndiyarhalela ukufumanisa into okubana pha kwi-conversational artwork nigqile entwenini. Okay, so i-conversational artwork enza ukuthi uma ngabe uye somewhere nikhulume ngaleyo ndaba leyo. So i-example engayisho lana, for example kulama plate wami engiwadwebayo. Uma ngabe ufika somewhere uhlala phezulu kwetafula, the first thing ozoyibona ile ntombazane ehleli lana ekuthiwa unkosazane. Obviously seniyaqala niya conversate ukuthi how lo siso ohleli akasibhekile nokusibheka umile la kuleli plate kwenzakalani ngaye. But the nice thing is that kuvulelekile ngoba wonke umuntu open to interpretation ukuthi le ntombazane who is she, because unameless akana buso kodwa umuntu futhi okwazi ukidentify naye ngoba uyazazi ukuthi umuntu omnyama umuntu okwazi ukidentify naye. So it then causes a conversation, you know, within your dinner table. Wow. And I'm just looking at all these visuals. Indlala yavele yavuka kasana. Andazi noma ngathi kwam ndike phana Zola's Kitchen Studio. So that is your studio. Kuba ndiyabona into okubana khona nabantu abazi waiters abaphekayo. Ngapha ndiyabona neplate zakho Zola Nkosi, which I believe that you integrated graphic design with chef. Khosixolele ngokukutya kulapha sikubonayo on the screen. So lokudla actually it's more yabona this is where my graphic design skills come from, because this is food styling and food photography. So
ngasizakala ukuthi then I don't have to hire a food stylist because I style it myself, and I don't need to hire a photographer because then I also take. So the graphic design helps me ku business in lami kakhulu ukuthi ngikwazi ukuba holistic, ngithathe approach holistic, and vision yami enginayo ekhanda ngikwazi ukuthi ivele. So lana, as you see, it's a braai, ngapha I breakfast, ngapha it's just a platter that you can just enjoy most of the time. Sabaweli. And speaking of being holistic, because uyatsho into yokubana izikills zakho zingapha nangapha, ndiyarhalela ukuqonda into yokubana xa sijonga i-online resources kwi-graphic design ziye za-influencer njani kwi-graphic design esibona iproducer kule mihla yanamhlanje? So I think online is very important. Qale nje ukuthi kumele sikhule as kukhula i-technology, otherwise you get left behind. You know, so the one thing that is very important with graphic design is to always upskill yourself. Uhlale wazi ukuthi kwenzekalani with technology, and then uwazi ukuthi that's why nginama online store manje, because before COVID I didn't even have an online store, but I had to now advance with technology in terms of having izinto online so that I can be found all over the world, actually. So which one is your first love? First love. I think creativity is my first love. Angisho kanjalo. Awukwazi kaloku sana upheka graphic design. Okay, angithi mhlambe mawungivusa uthi nje zolapheka. I don't even ask you. Ngiyasukuma ngiyagijima ngekitchen. Amazing. So I think that's my first love, because into engiyenze ngisasemncane and ngikhule nayo. Ungathi mhlambe elishishini likhula kangakanani kuba uye wachaphazela into yokubana ngethuba usesikolweni ebethi utitshala xa ifundisa wena ubhizi uyabhala, and mhlambe ungabacebisa abana bathi into yokubana bangene kule market, and also naxa ujonge mhlambe isebe lezemfundo ingakumbi kwindawo ezisemaphandleni, ungathi they are doing enough into yokubana bapolishe izikills zabafundi, ufumanise bana umfundi ufana nawe unesakhono esinje ngokafundayo sipolishe uthi ugqiba ubuqondo bajonga this is something that I'm going to pursue. Yeah, uqinisile lapho ngabonga abazali bami to take me to the schools abangisa kuzona ngoba they did have art as a subject, and you could write it as a matric subject as well. So by the time ngiqeda matric being a portfolio of evidence to send to amavarsity, which kuba i-disadvantage ey'koleni ezinga offerishi i-design ezinga offerishi i-art. So into engingayisho ukuthi nathi sama entrepreneurs we need to play a big role ey'koleni zangaphandle ukuthi si integrate nabo, sikwazi ukubatshengisa ukuthi there's actually ikhona impilo kwi-art, ikhona impilo futhi emsebenzini wezandla, because yonke into, you know, inesikhala sayo kwi-society. Amazing work. Thank you so much for into bana usindwendwele kwaye sikunqwenelele ukuhla kude kumsebenzi omhle owenzayo. Ngiyabonga. Right, imbukeli wami lo besincokola naye kaloku nguye uZolo. Sixolela banzi ke ngomsebenzi omhle owenzayo, ungapha ekitchen, ngapha uthi graphic design, siyawagqibezela kakhulu amanina afana naye. Ngoku masithi qhu evenkileni, qiniseka uqusha lazi ubukele ekhaya jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Enkosi ngokuhlala nathi nesasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. I-International Bodybuilding and Fitness Federation iyaqhutywa ke kwinyanga ezayo eSlovenia. Bamalunga ne10 abaphakamisa intsimbi eMzantsi Afrika ekulindeleke babesele bekulungele ngokupheleleyo ukuthatha inxaxheba kule tumente ekupheleni kwale veki. Ukhusela imbasa ke yegolide kunye nomnini wewonga uye wasokola ukuqokelela imali eyaneleyo yokumela ilizwe. Ngalentsasa ke apha enkqubeni sithetha ngeZoom nayo uMax Khulathi osuka eKariyerha eMpuma Koloni noyintshatsheli yeBBF yeBowels ezi50 kg. Max, masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Ndabulisa sisiwami, enkosi ngonamkela kwinkqubo yakho. Ukuphakamisa intsimbi kunye nokwakha umzimba ayingomdlalo uqhelekileyo. Umuntu mhlambe anqwenela ukuthatha inxaxheba kuwe njengomuntu okwisitulo esinamavili. Yintoni ekukhuthazeyo ithe yakhuthaza ukube mhlambe ube ngumakhi womzimba?
into ethi yandikhuthaza mna ndazibona bandibhityile nekubhityeni kwam zange ndiyithande because zange ndazalwa ndikwi-wheelchair, so ndathi ndohlala kwi-wheelchair ndazibona ndibhityile, so ndazithengela iintsimbi ezimbini o-2.5 kuba ndifuna uqinisa iingalo zam ndibe nozikwazi uzityhala kwi-wheelchair ndingadingi mntu sometimes for uzityhala pha. Ndathi ndobona ke iingalo zam ziyele ezikhula kule nto ndiyenzayo, ndakhuthazeka njalo ke ngokujoyina iintsimbi. Ungathi mhlambe wena Max mngakanani umsebenzi owenzayo uqinisekisa ukuba ukulungela ukuthatha inxaxheba kwitumente efana nale? Sisi wami umsebenzi endiwenzayo umkhulu ngamandla because okokuqala kufanele ndijime, and ukujima ke ngoku ndijima kabini ngemini. Ndijima kusasa ndijima late ngoba ekuqaleni ndandijima kanye, so ngoku since uba ndiyi-pro ndijime kabini ndithi make sure umzimba wami on point. And okwesibini ke ukutya kwakho okutyayo nako kufuneka ukuthi make sure utya ukutya ku-right so that umzimba wakho adopte kukutya, because akunceda ujima ungatyi. Ukujima kuhamba nokutya, ba ukutya kwakho right ungajima wena akho nto izokwenzeka, but ukutya kwakho on point uthi ujima nje umzimba wakho uthatha ngo-adopt. Ndiyakubona phayana into yoba noko shame hayi usizigaqagaqa. Hey, undichaza xa ubani uyinyusa uthi hayi jonga ufit, and ndiyayithanda nale khombo itsho into yokubana awukwazi kaloku ukufezekisa i-body building ngapha i-diet yakho ayihambiselani nezi-goals unazo. Wena Max bekukho inqaku elipapashiweyo elichaza ukuba ubusokolo ukufumana inkxasomali. Ingaba ithini ngokwimeko uzawuthi iganga lomzuzu? Sisi wami bendisokola ufumana inkxasomali but ndabe ndincedwa ngabantu. Zikhona ii-individual ezithe zabetha imali zazo ekundincedeni, and now Live Power arranger kule veki siphuma kuyo kule last week Saturday i-5K run yoba mandilanduke mandibe at least nemali yokuba mandikwazi ukuya ndiyokompyuta overseas. But ikhona into ndisayisebenzayo no-Glenrich South Africa, yilanduka yicompany yenhlansi, khona into sisayisebenzayo etafuleni noko izinto ziyathembisa. Yenene kuthi usana olungakhali lufele embelekweni, kwaye ke yonke lento ithethayo iyabonisa into yokubana sililizwe ngokubanzi sisayivuselela lambali kantu ethi umntu ngumntu ngabantu. Kuhle kakhulu ukuva le response yakhe etshoyo into yokubana abantu baye baphosa abo bakuphosayo. Xa sijonga ke ngoku isebe lezemidlalo apha eMzantsi Afrika, ungathi wena Max ucinga uba mhlawumbe benza ngokwaneleyo ukuxhasa abadlali? uMzantsi Afrika yasifeyila singabadlali, whether we amateur whether we professional, bona bafocus kwi-sport ezithile, abanayo laa nto ba i-sport sonke si-sport, bafocus kwi-sport ki-top 3 ye-sport apha eSouth Africa ethi ba yisoka, yi-rugby, yi-cricket. That's only. Ezinye i-sport abazixhasi tu because kunojonga indim ndedwa umuntu osokola ngemali when it comes funeka uyomela uMzantsi kwelinye ilizwe. Sibaninzi sizi-athletes esisokolayo ngoba ilaa nto urhulumente wethu uyasidisappointa ngamandla, kasupporti enough. Because umzekelo ngoku ndithi nxa ndibuya phana ndibuya kuthiwa a-South African, but nxa ndisiya phana ndiya phaa as an individual. So loo nto ndifilisa ukuba apha eMzantsi Afrika urhulumente wethu hayi usiphoxa mpela sisiwami. Ndingatsho wena Max into yokubana nakubeni nje ikhona imicelimngeni ojamelene nayo, kuba omnye umuntu mhlambe uza kubona namhlanje sithi hayibo uMax i-bodybuilder kodwa akaqondi ubunzima owahlangabezana nazo ekubeni mhlambe ufumanisa into yokubana ngoku sawuzophila nale meko. Nje ukukhuthaza umbukeli wabelana nathi mhlambe ngemicelimngeni othe wajamelana nayo, kwaye ungathi mhlambe lo micelimngeni uyisebenzise njani uba unyukele ngasentla njengokuba sikubona namhlanje. Sisiwami unganikezeli yazi uthi nxa uye empumelelweni kufumaniseka uba usokola nyani to the point yokuba ufune ulanduka unikezela apha ebomini. Bakhona abantu kufumaniseka uba bakujongile, bekujongile nje bayayithanda oyenzayo, qha bafuna wena uzibonakalise uba userious kangakanani kwinto oyenzayo, ngoba ezibandisitsho uba nalapha ejimini shem bakhona abantu abandixhasayo ngoba ngoyena mntu wheelchair ndedwa apha ejimini. So kufumaniseka uba ndithi nanxa nditreyina umntu akhathazeke uba ndiyenza njani le nto ndihlele kwi-wheelchair. So ndizama ukuthi umntu makangangeni kwi-sport yoba ecimba kulula, no akho lula empumelelweni. Inida wena uba mawube-focus, ube-consistent,
and uzixelele uba whether ikhona imali whether ayikho imali le nto uyenzayo uyithandayo uzoyenza kwaye uzophumelela. Makhulu lo mazwi, focus and consistency. From Gqeberha to the world, ndiqinisekile into yokubana idolophu yakho iyazidla ngawe kuba ngenene ningathi into yokubana singumzantsi Afrika uphela uye wasibeka kwinqwanqwa eliphezulu kanobomu. Kusekhona ke abantu sathetha ngekubana mhlawumbe ukuya empumelelweni akululanga. Kusekhona mhlawumbe abantu abahamba ngezitulo ezinamavili okanye olunye uhlobo lokuphila nokukhubazeka bathi bona hayi impilo yami iphelele apha konto endinokuyenza. But here you are defying the odds. Ungathini nje amazwi okuba akhuthazeke naye? Ukhona Max? Kuyabonakala mbukeli into yokubana hayi noko siye saqhawulana naye ngenxa kaloku yokubhidana nje kwekomiki kodwa ke mbukeli seyiwaphokoze onke amazwi enkuthazo sisho into yokubana noko xa uyazi lento uyifunayo udedicated ufocused uzawufika empumelelweni simfisela ke konke okuhle njengoko sizambona into yokubana etingela phezulu emela umzantsi Afrika ndisathetha ke ngokumela umzantsi Afrika kuyabonakala into yokubana uphinde wabuya kwakhona Max. Yes, siswami. Hayibo wasiqhawukela. Thini? Inomona le network. Hello. Hello, uyandiva? Ndakuva sisi ndakuva yes. Uye waziqhawukela kodwa ke ndiyavuya into yokubana ubuyile kwakhona. Besisatsho into yokubana khona abantu abaphila nokukhubazeka abathi mhlawumbe jonga kweli lifu limnyama ndikulo anisaboni into yokubana impumelelo okanye ilanga mna ndizawulibona. Ungathini mhlawumbe into yokubana ubakhuthaze njengawe because ndingathi into yokubana wena you have defied the odds. Wazixelela into yokubana nakubeni nje ndikwesisimo kodwa andizosivumela into yokubana sibe yidestiny yam. Ungathini mhlambi into yokubana nabo bakhuthaze bavuke bezenzele? Siswami into engayithetha kumuntu okhubazekileyo ofuna ujoin isport is that subangela inkubazeko yakho ikstop kwizinto ezithile because nandithi nxa ndithetha ndithi I'm not disabled, I'm differently able because le nto ikwazi yenziwa ngumuntu okwazi uhamba inyawo zakhe nami ndakwazi uyenza. I can even do it better than yena laa mntu lo wangu ngoba if uyohlala phantsi ulindele uxhaswa ngumuntu ungazenzeli akho ndawo uzoya kuyo. Phakama uzenzele ewe abantu bazokubona bazokujaja summind ababathini abantu ngawe. Just wena be you, do yourself and then enye nenye izolandela because akho lula ukuthi bantu bakhubazekileyo but ifuna thina abantu bakhubazekileyo ukuthi thina siziphakamele ngokwethu sikwazi utshintsha ingqondo ye-society. Powerful. Mhlamba abantu bangalindela ntoni kuwe mhlamba bakujongileyo njengoko sazi into yokubana ubhabhela phezulu? Andiva siswami? Abantu intoni abanoyilindela kuwe? Into abanoyilindela kum siswami umna ndinguMax ndiyichamp. Ndiyichamp yalapha eSouth Africa ndiyichamp lapha eAfrica is that I'll go and defend my title and ndibuye nayo iphinde still ndibe yichamp. I'll continue being champ until I give up. Umna ndingulamntu ngagive up iyo ndiyalwa. Even apho ndiyakhona ndiyolwa umzantsi Afrika ndiyolwa isupporters zami zalapha eAfrica. Max masibambe ngazibini sibulele ngexesha lakho kwaye sikunqenelela okuhle kodwa sithi ntinganta kandini siyazinca ngawe Ekhaya Jikelele. Ngosi ngon-invitation yakho. Enkosi. Ayike mbukeli siyaqhubeka kaloku nokubhiyozela amaqhawe ndixela mna amagorha angenabatha. Niyamkhumula kaloku naye uZola 7 ngomnye wabantu abathe basibeka kwinqwanqwa eliphezulu njengomzantsi Afrika. Ukwazi kaloku imbukeli into yokubana uphoswe ludliwano ndlebe naye. Kodwa ke sizawuthi qhwi evenkileni xa sibuya Zola 7. Sanonke umzoliso ngashowini Ekhaya Jikelele ngiyabuya khona manje sayidona. Ega satare kosopere metikane kwebe. Ega satare bakorere metikane kulofa. Ya kusobadera kale wase abatota imperi. Ega satare kosopere metikane kwebe. Ega satare bakorere metikane kulofa. Yakisobadera kale wase abatota imperi. Yakisobadera kale wase abatota imperi. Tegala ega satare
Mbukeli, umculo uletha imizwa ehlukahlukene ebantwini, kanti ke enye yenhloso zawo ukwelapha umphefumulo, uvuselela ithemba, uphinde uqwashisa abantu ngegameko ezithile ezenzeka empilweni. Thina abantu ke phaqa uma ngabe silalela imsakazo sibuka nomabona kude, kunabantu nje ukuthi ngenxa yemisebenzi yabo bayitholela ikhala enhlizweni zethu, sifisa ukubazi kangcono futhi sazi kabanzi ke nangempilo yabo. Kunabantu umbukelo ukuthi bona uma ngabe sebephumelele bangaqhele ebantwini kodwa bazethwese ijoka lokwelekelela abantu abanye abantu kuze phela baphila impilo engcono, bakwazi futhi nokuphunyula nje ke osizini olusuke luba khungethe. Kunenqalabutho ke yomculi weKwaito, uqweqwe lomlingisi kanye nomqoqo weNdondo uBonginkosi Dlamini odume ngelikaZola 7 ngenxa yohlelo ayelwethula phela lapha eSABC efeza amaphupha abantu eminyakeni eyedlule. Hayi noma nje ungibona nje mbukeni nami nje hayi umlomo kuthi ufika lapha kwayihlathi ngendlela excited ngayo. Mzoliste asikubikelele ekhaya Jikelele. Ngishayisa amahloni. Sibonke kakhulu ukuthi ube nathi kusekhaya Jikelele ke la. So siyathanda nje ukuthi uhlale unethezeke ube comfy yonke into right kufudumele. Kahle. Ngangazuthi ngoze ngikubone. Jabula vida yes. Ake siqale nje Zola la mhlambe usicele usitshele ukuthi ukhulelele eMzambia. Yeah. Umfanyana ukhule nje kanjani bekunjani ukukhula umfanyana eMzambia? Hey into eziningi lapha yana nogogo ekhaya umthetho uqinile izikole zazi different lezi apartheid kwagcwela amabhulu ngaphandle okuhlala imoto ekuthiwa ama Casper igijima duma ama tear gas yonke indawo nje sasicabanga ukuthi umdlalo thina wasasiyingane yabona and then ngaphinde ngahamba ngayi Great Town kwamaphumulo ngasuka lapha ngaye Newcastle ngaphinde ngabuya futhi eGoli ngathothi nayi idumo impela lisekhona azikapheli kodwa asizange silambe yeah gogo wayekhona uma wayesebenza nomamkhulu so yeah kwakuphushe manje usuyakhula ke usuwumfana umlingisi umculi lama talent omabili waqala wabona nini kwabona ukuthi hawu yazi mina I'm actually gifted in this, I can do music ngapha mhlawumbe nokulingisa ilento yokuqamba manga kuthisha esikolweni mawulethi bayebuza umncenge kahle uthi azakuza ukuthi ayakuza ukuthi ayingena ke kodwa ngaphinde uyenze lento yenza ngashasha uthisha manje ikhule lento kanti italent lento yabona esikolweni sasenzo debating kwakukhona babebiza ikeshi ke kudala ke abantu abadala siyenzele emaklasini kube khona nama concert ayenzule ezikolweni mhlambe siyo perform lapho economics yabo ama beauty contest ama beauty contest lawo and then ke kancane uyakhula lapho kodwa yabona kusese umdlalo awukaboni kahle ngoba uyingane ukuthi uyapi and uyakodwa uyabona phambili ukuthi bakhona abantu abama professional kulento asebeyenza le yeah and then ke kunzima ukuthola ukuthi uvula muphi umnyango yes akukhona isithombe ngifuna sisibuye sobabili ngaphambi ukuthi sikhulume ngaso udirector uzosifakela sona lapha ngemuva nasiya we uthi emlonyeni uyabona nje mina ngiyakhumula le era le yonke ingane yomfana esifaka uthi emlonyeni ukhola weshethu usuphakama uthi hey I'm sure inkampani zomentshisi zayibuthi manje ngalezo ikhathi ngoba wonke umuntu owumfana weyibona eyibona kuwe ukuthi nje this guy is so cool nami ngifuna ukuba nje hale kwawinto yasezola nje yazi udla ukuthi lo mentshisi nje abafana baphinde uphinde uvungule ngalo uphinde uthatha olunye futhi abanye ke sebekhulile sebayabhema abanye ke sebabhema nomthunzi weinkukhu sekuyale kodwa nje uthi lo mentshisi ihlaya luko khona neprama stove khona la yonke lento leyo idinga ukuthi bekhona mentshisi eduze yeah so ukhulela ke nje wadusho nawe indawo yasezola kwakuyindawo yayisatshwa kukhona ubugebengu kakhulu ezini kukhona izigebengu kodwa ezayibukeka zikhulu emphakathini abafana abancane abasakhula wena ngesikhathi ukhula mhlawumbe nawe uma ubabuka wawuthi kwakukhulu kuba isigebengu or kwakuyinto kanjani phela utsotsi bakudala babegeza benuka kamnandi babepolish imoto zabo zayicwebezela yabona ubheka ukuthi right nami bathi tshontshe imoto khulunyelwe khona yasho ukuthi ayinoba nemali labafana lapha kothi ngelinye ilanga nje mhlambe besathi awustart nje ke sibone intwana awenze la ntwana ngibonisa idriver kanjani hawu makuye uyasoyafunda ukudrive kufika isikhathi la ngathi uyathunywa manje ngale moto then
usually uhlobo lama BM nama VW yeah imoto esacatha ngaleso sikhathi esasezona ukhula nayo ke lonto leyo kuba ukuthi noma so dumile ngathi akusukeki kulezo imoto akusukeki amagusheshe ngiyazi ukuthi umdu iChiscope nabo babephume eZola ngalesi sikhathi ke bona sebethi made it in the music industry sebekhona sebevela kwa TV lapha wena ukuphi ngaleso sikhathi mhlambe babe ngabanyene babantu bama inspirations ababebukela ngoba ngiyabona kulula uma ubuka i-role model yakho noma ubuka umuntu ongabukela kuyi elapha eduzana hey yayisi iqhwaya imbuya ngothi kwase kushubile ngempela yazi kufika uze kufikela ama umntwana kube ngathi uyamthuka uNkulunkulu enhle uvumelana ukuthi lento lezenze zingenzekeli mina kodwa siyazibona kwabanye abantu nabantu sebese TV abanye baya actor kodwa abasesela elokution siyababona makunama concerts hamba sobabukela nathi sesinama demos siyagibela stage siya perform kodwa akungeneki yes usuwazi wonke umuntu ocula usuwazi wonke umuntu oyiboss yo music usuwazi ngamagama oLansi ovon ithi msiyabazi bonke usuwababona ukhuluma nabo kodwa akungeneki jabu khanyelo ngapha ezansi extension 3 may his soul rest in peace ngangemhlupha lo yamlisa bayibona ngame sangwini kuzosukhona uyabona nje singakhuluma ngomculo wakho owunesasa kakhulu ku kodwa uyabona mangabe siza nokuactor ke futhi ukulingisa sizobuya ke lapha kuyizo uzocela nje udirector wamangilungisele iclip yeyizo kodwa ngaphambi ukuthi siye kuyizo ngoba le eyezola 7 isi ready siqale ngayo mhlawumbe ke siyibheke ake sibheke iclip yezola 7 Noluvuyo Ngwanye ngihlala eKhaya Road outside East London. Minyaka yami i18 ndingu-captain we-Sharks ladies team. Ndithanda ukwakutekishana kwabo nalapha eKhaya Rabini. eRoad zikhona iziport but azidlalwa. So nabakhona abanye abantwana abafuna ukudlala irugby nabo nibathathile bazothi badlala irugby. Team yami iyasafarisha kakhulu. Zolandela team yami ukuthi yaziwe uba ineteam usakhumbula lokukhumbula ngenza iphutha ngilapha impela uyabona bengithi vele ngisazosho ukuthi yazi ukuthi lesi studio esikuso ukuthi ngoba manje sesishintshile kodwa wakwafika kuso eminyakeni edlule omunye obadidiyeli ke baluluhlelo kowumphathi wethu uthi yena leyo clip leyo ebona isikhathi wawuletha umuntu la wena ephupho lokufunda indaba yes kwakuyise lesi studio ukuthi phela manje sesishintshile so uthi yena leyo clip leyo yayinomthelo omkhulu empilweni yakhe because I think naye for him was a turning point ukuthi oh wow this is possible ngoba nami ngifuna ukufunda indaba okusho ukubuka yes nokuqala nje ukubona ukuthi studio kuba into kanjani noma kufunda indaba waqala ukuyibona lapho izola 7 iqhamuke kanjani wa audition for yona noma wa approach akathiwa nje you are the best person to do this kwaba nje idea nje wahlala phansi etafuleni phela sayikhuluma kwaba ukuthi ngenze kanjani ukuthi kube khona indlela yokusiza abantu manje sekhona nale politiki ke yeyimali ofanele ziyokhulunywa kuyo le bill lesikulu ukuthi no sizofuna imali engaka so gijima icountry yonke sisiza abantu abangaka kodwa ke asifuni ukusebenzela e-studio sinasifuna ukuyosebenzela ngaphandle esigangeni asizosebenza sifuna ukuyoshiswa ilanga thina sisebancane sogijima and then bavuma abantu abadala yes and then kwaqala kwethu ukuhamba ke sigijima nakhona futhi kwayimanga ngempela ngibona iSouth Africa angathi ngangayazi before izola 7 siyibuka ngamanye amehlo ngakhana ngibona ukuhlupheka kwangempela kweSouth Africa endaweni eningi ngiyekuzwa ngithi kanti abantu bakithi baphila kanje ngempela kodwa ke nakho basinikezile amandla ukuthi singasiza ke goga sambe ke sokwenza into enje uthole nje ugogo nje na 8 ungakazi abona indlovu but it's a simple thing nje ukuye Kruger National Park awubona indlovu akaze kodwa uyiSouth African kusuka abantu le Europe azobona indlovu zethu la yena eLining Africa into nje simple kanjalo uthi ngempela ufuna lokho ugogo eyozola wawafezekisa amaphupho abantu yabona that show uyazi ukuthi khona ukuthi okay you gonna present the show like mina ngi-news reader umsebenzi wami ufunda indaba and then yabo and then kukhona like today kune section la ugogo nje bade kunomlilo eGoli ushisa ibhilidi kunogogo olahlekelwe umzukulu wakhe abamtholi mabethi bazama ukuya lapha ukuyohlonza imizimba kuthiwa bashe beyond so abakwazi ukuthola usizo kwanongomgogo yakhala uyabona after that ngize ngatshela no director wami ngasho ngathi ngisacela bandla masiqeda la simfonele lo yagogo and try and help so ngifuna ukungena ukuthi wena mhlawumbe kwakuwomunye wabantu ababekhombisa ukuthi kunjani ungabe umethuli nje wohlelo kuphela kodwa ungene einyaweni zabantu
ube nozwelo uyabona mabuka leyo show ngangibona mina ukuthi okay you know what this guy he's not just presenting he's in this ngenhliziyo yakhe and uyabona ukuthi une empathy yabazwela laba abantu uyafuna ukuthi basizakale kokunye isishaye size sikhali into ngokusayibona ke leze TV behind the scenes sisi edita out yabona ukuthi le senze ishow ngempela esihlukumezile nisabafana kodwa hayi le isiphula imimoya kuthiwa asi editing out senze isikhathi ukuthi ishow ithi ukunwebeka kakhulu sikhohlwa imizwa yethu kodwa yona yaphula emoyeni zola 7 mawufana uvuke every day ukwenza impela kungekho right wafanele ukuthi mhlambe angazi ngathi sithole i-counseling ngale yes kube into nje yenza mhlawumbe njalo ngo6 months so after ke izola 7 noma before izola 7 kwakhona yizo yizo yona ke hawe manga ngikakusabi kuyizo Jesu ngithi so yona yizo yaqhamuka because I know ngalezo ikhathi kwakungekho izikole zomacto you know njengamanje njoba ingane zamanje sezinawo amathuba ukuthi ziyema acting schools and stuff wena wawuzwe kanjani ngendaba zoma auditions umfana wasezola njalo ngafonela umunye usisi umngane wami okuthiwa uMavis wathi endoda kunama auditions la sondela ngagibela umamkhulu wangipha 20 rand wasasidayisa amakota nomamkhulu so ayihlale ngihlomlisa ngo20 rand ngathi awunginikeza ngagibela ngalahleke Alex kanti ngemalboro la ngaphezulu mangilanda emoto ngafika abantu sebeqela uaudition ngafika ngilate ngempela kwasho ukuthi ngikwate kakhulu sengimnyama kakhulu amehla sebomvu kakhulu usuyiyo le character lebe bayifuna manje inselele abantu abasha inselele kwaba ukuthi manje nginemiyeko la ekhanda andisimide lemiyeko isimide makuthiwani twagunda fanele ngigunde sekufuneka uyibuze ukuthi uyaphuca ukuthi ikuphi okubalekile kimi manje lezinto lezami noma le role ngesilungu bathi lose the things you have for the things you want hayi kwaba ukuthi emiyeko yami le impela no ayisengishisa impepho ngithi hayi bafethu hayi la umsebenzi niyangipha phela nawe mdali kodwa niyabona unginika inselele wena uNkulunkulu uthi mangikhaqhe ushithi ugogo uzojabula la ilele khona bayihlale complainer vele ngalezini wena ngagundayo ungena kwami kuyizo hayi yaba impumelelo yizo sayibona iba impumelelo yahamba kahle ke wasebenza izola 7 and then after izola 7 kwase kwaba khona ukungaboni ngasolinye ngokubuka kwami uyabona nje nami as a ngizothi I'm not really a journalist but as ngikwi journalist space ne when you explain umuchaza ifrustration yakho with ama journalists at the time njengamanje ngiunderstand better and manje even though iprint media kungasesiyona into esijwayeleke kakhulu njengasekuqaleni kodwa kusakhona social media abantu sekuneyintatheli ezimele engaqeqeshiwe abantu abazokudiscredita on social media wonke umuntu useyintatheli manje phone yazi lento lengesilungu bathi i-corporate bullying nasesikoleni khona nje ingane ehleze nje ikhali seziningana mina kwakwabantu abawu2 la kuleli bhilidi abenza ukuthi ngize ngithi hayi check out ngiyabonga ngiyahamba if babengekho ngabe sesekhona izola 7 kodwa ngayibika lento le ngayichaza ngaze ngathumela i-email impela phezulu beze yafika nakubabuzuma ngathi bese ngicabanga ukuhamba ke manje sengikahle wathi asehle siyenkandle sewumongameli ngehla ngafika ngamtshela yonke into ngathi ukuhamba kodwa ngiyahamba ayisekho ngizoyenza ngakuthi angihamba ngambikela ubaba ngabikela nabantu engazi ukuthi kwakufanele balazi udaba bangaboni nje usunyamalele ngasekho nje abantu abadala baphethizwe ngase ngiyahlehla ngihlehla nakhona ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngena plan wasebenza njani ke kusuhlezi ngakhulisa injamu kusheshe ngasenzela utshani lapha kwaDlamini lapha ezantsi ngamane ngiqala ngibona how nendonga kade zagcina ukupendwa lezola 7 leli phepha leswidi lifunana ukuba uhlale emakhaya uzokwelusa inkomo zakho anganguthenga inqwaba usengakanani ulwandle umdala leyo usemdala sawusisi ngiyazi ukuthi yena khona noma wenza ingoma enye into engangiyithanda ngakho kukuthanda uthando unalo ngeingane zakho yikho sonke siyamazi ulwandle because uthando likadedi hayi ukuthi firstborn yabhayizisana ungabuza noma umuntu lova la i-firstborn phela yabhayizisa ngempela ila ufunda khona yonke into ube nokusaba futhi makufika i-secondborn usuke so ungconywana inyoni so uzibona kancane ikakhulukazi futhi mawuyintombazana makuyintombazana ayithawe mengawa lapha yapha xabana na wonke umuntu endlini uwe kanjani benibhekeni manje yabona kuthiwa hayi ingane ziyawa
saziwa lo muntu indlela akhulayo cha lo akawe lo wami lo manje ke Zola ngiyazi ukuthi ena kuke kwaba nesikhathi ke la ubungaphathekile khona angifuni sigxila kule ndabeni zokungaphatheki kahle because usukhulume kaningi ngakho ukuthi isifo onama challenges ngaso yini kanjani sengifisa just ukwazi mina ngesimo sakho somqondo ukuthi at that time ngesikhathi kwenza konke lokho ubungazizwa ni mhlawumbe uwedwa because siyazi ukuthi yazi these days or depression izinto ezihlasele kakhulu ukuthi at the time did not feel alone ukuthi hawu mina sengingedwa or ubukuthola khona ukweseka obukuthola mhlawumbe the people around you buzomuhle lo ngicabanga ukuthi abantu engangicelile vele ukuthi mabahambe empilweni yami kwaba yithuba labo lokuthi bahambe kwasala labantu labo uNkulunkulu ayivele beyisabelo sami and then ngahlala kuleyo ndawo engibekwe kuye emzini wami ngalulama nabantu engangazi ukuthi la ngisafe mangihleli nabo abanye vele ngangasabafuni ngithe noma mangivuka lapho hayi ngaqala ngadelete efoni ngadelete nje impela nje ngadelete ngathi le genge le ingaphinde nje isondela kadla uzohlala nalabo abantu bebe nawe ngezikhathi enzima ngoba khona abantu abakuthanda mawusesimene esithize makwenzeka izinto ezingasile ngawe bese beyahlehle bese lokho sokubona ke sonje uNkulunkulu sekuyindlela yebo ngoba usuke yabona uNkulunkulu mhlawumbe ngeke uzube nawe amandla okuyisusela wena bona abese create situation okuzoba yiyezo kwenza ukuthi ke baqhela usale lo muntu akufuna ukuthi kube situation yenkabe yami ngiyazi ukuthi wezola ngoba kade sixoxa off air ngikutshela ukuthi ngangilalele lapho ukhuluma noTjata kuzodlala idocumentary yakho ngesonto lapha ku SABC 1 yabo ukuba ne documentary ngangikade ngikhuluma nobaba uBabs Mlangeni futhi la naye bekade bemhlonipha Nkunzimalanga kade bemhlonipha ke lapha yana kunomcimbi wakhe ecula amaculo akhe eculwa yintsha nani ngakubona ukubaluleka ukuthi yazi I can imagine nawe as well makwenziwa le documentary do you feel the same way ukuthi kwenziwe le documentary you being giving your flowers when you still there uyazi ngitshela imfihlo le documentary sizenzele cishe ngathi ngesilungu zero budget sihlanganisa amakhanda sabafana sayenza sayihlanganisa le documentary cishe kwaphela unyaka sayipolisha mase sijabulile sase sondela ku channel sazi kahle ukuthi asinayo imali yale budget yale documentary kodwa yona ukwenziwa izokwenziwa ngithola insizwa ngempela ezamashanhliziyo and then yavuma ichannel ezinye imfihlo abantu afanele bazazi la ku TV ukuthi awudingi necessarily imali ukuthi wenze izinto mawunabangana abahlakaniphile abanama camera izinto ziyenzeka la TV ukuthi sijaha imali phambili ufika usungqongqoza nje wena uthi nakhe sikuphethe thina nje sicela ukuthi sinikeni nje indawo lapho esizodlala khona futhi lapho ufika uthi uyagabisa uyanunuza yakubona lapho uthi akadlabe nali iphepha qala sign la isilungise ngiyasazi George ngiyasishaka manje akusafana nasekuqaleni ukuthi uzorojwa ama record label and whatever manje sengihlakaniphile ngingazi kahle ngifuna ukufundisisa ku fine line ukuthi weqaleni ngangivele ujayile ngisayidisa ngisayile nako bathawulwane ngalo ukuthi yakhala manje iphepha siyalishaqala into important leyo yabona abantu banibuka la iTV ngoba nidumile abazi ukuthi inkinga oqala nje uvuka ekseni ngalento eniyenzayo we mama wezola xoxa singivuka ngo4 eyesibili kuyafundwa kulento eniyenzayo uyofunda uzoretire ama note every day kufanele kwenzekana ekseni phezulu lokho kungenzeka into namhlanje manje kufanele ukuthi ingene ibe yindaba khona manje so abantu understand why kunabantu abanqena ukufunda because kubaleke kakhulu nale genge egcwele la esibukayo la abantu ngeke bayibone ingale emva kwama camera abantu abayesikolweni bonke la so angazi ngenza kanjani sibonise le genge ngelanga siphendula ama camera mina ngihlazi ngiba live na kumfoni wami ngithi nangu flow manager wami la ubani kancane because it's really important for abantu to understand ukuthi hayi ukuthi nje singonqesta nathi sazi konke kunabantu abaningi behind uma ukhuluma ngozola umbuzo ukuthi bayingakho abantu abaphushuzola ukuthi abe uzola ilabo bantu abasemqoka bayahlupha futhi manje going forward ke sesizophetha ezola going forward ke kume kanjani manje uyarecorda uyarelease umculo ngizokutshela into ne yes masiqeda la
Yeah. wena bamba ilift la Yeah. ukhuphuke lapha phezulu ufika utshela abantu abathi ngicela ibudget yami yezola 7 abantu bayakhala emgwaqweni Hawu siyakhala nathi lalela bufuna ama signature sosayina. No, but it's time. I think sekuyisikhathi zola wili, especially kulezi izikhathi esiphila kuzo manje abantu baningi ama challenges maningi, ama inflation, ama interest rates, unemployment, youth, depression, family issues. We need that show. Ungathi ngiphila kwenye South Africa enye eneyinkinga ezinye ngathi seziningi kakhulu manje eyiqondene kakhulu ne youth and bona bacabanga ukuthi thina siyabayekelela ngoba mzolisi wani ngasayishuthi lento khona manje ngabe sengingenile evasi inontwana ngisamile nami khona manje ngisakhuluma na manje kube ukuthi babe imillion ngapha ngibe yi1 ngapha baningi kakhulu inzima kodwa ubizo siwubizo and mina ngiyabelieve ukuthi izokwenzeka, especially because it's meant to be. It has to happen. Yes, so izokwenzeka. Zola, I don't know ukuthi ngaqala ngaphi ukubonga. Siyabonga kakhulu ukuthi uzoxoxisana nathi la ekhaya Jikelele. Kwaba nje incoko emnandi, uzosho njalo ugxa wami lapho umXhosa. Uyathanda ukuthi amancoko kube incoko emnandi. Siya appreciate sina siyakuthanda, sawuthanda umsebenzi wakho. Sikufisela konke okuhle ukuthi uqhubekele phambili. Izola 7 sizosayina, sizokhuluma, sizoba ngumsindo ukuthi kuze egcineni igcine sibuyile. Ngiyabonga. Ngibona ukuthi ube umqapho sizulu sethu. Yes, balekile ulwimi nezingane ezikhulayo lungalahleki. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga nathi. Umbukeleke lawo bekuzola 7 besixoxisana naye lapha ekhaya Jikelele. Okwamanje ke mbukeli sesize sangena ke ehoreni lethu lesithathu, kodwa phela besingesikwazi kuyinqamla lengxoxo. Ake sibheke manje ihamba phambili njengoba sesingena ehoreni lethu lesithathu.